Kila si mo aku jadi plot juga long film aku jadi lagi kita sih kita akan sih nama kumlongin pe ya kerja keriu nadan naron pe kadon hapeng kijing ini kuakin bala kata bak kum kita ngelang jadi party ini terang bagi amur ya kawan punya berha berkeladun oh naron waktu kibri ini nata kata and so I look side in berin about we roba ante hapo kau yang senang, kalau kiam untuk beri te ubah tukang, ubah tolong bukti bah tahu beri, ubah subuk lekhikum ki ayat cispa ke ayat dia, wang khikum mau subuk tukang ayat paksan spa, kelak nak kong kita kentin, pamit untuk tahu beri, bincang kai kebaca, nado borong sebagai pipi, kibri kiam ulang kala kecil. Malay nama hari ini persoalan yang berkala pada kecing mangcim juga begitu. Ikut ini sedang ikram, long kita semua. Nama dia histori, orang pada om ini, ini bagi pipi, ada kecing long terus semua. Kalau ini nado besar rampak jadi. Namanya semua tu, malay ini sebenarnya susah, lepas itu susah, mau waktu itu kakak ini belong to the solid. Baik pak kita ada ke voice of the people party. Bagi semua pulang yang ke party keberat event yang apa yang penjeng. Kamu tahu kertong banyak pun habis ke MP election teman-teman. Bagi semua pulang yang ke party keberat event yang bangun tahu kertong. Baik pak semua. SM kabang kuat patong kabang kapring jom hidup. Baru udah usaki ujung. Lada bibi nama aku usaki dengan bantu rumah macam ni. Usaki ketika kampung bagai kampung normal hari balong kita di MDC ni MLA MP kita hitam isaki. Papa udah bukan rah. Dewa papa ujian semua. Mangi. Dewa papa ujian yang kita tanggung syakri. Dewa kita. Obat ada. Ilai pun real beri konsumsi. Ibadah. Bandung syakri. Tanggung way ngetua bandung. Bahkan syakri waktu papa. Bahkan yang lukum uta. Hapo kata yang berbal kawan. Bahkan yang penyesat. Nama kata yang way lukum kamram. Jom kita syakri ani kita kinong nikmat pembalong hapo kemeli of the support penyetu ipi kemeli scheme kamangamtip lapitip gombakalong nantau kaya kabagas sorkar jala kamang syakri kipagba syaman iwe kawai pegawai ke konsulsi hapo jom kacala syakri hingat pong teri ke konsulsi kawai ke konsulsi kayo syihada laispa lai punyo laktika Syihaja lai spak lai punyo langka kadang kabaga sorkar kalaman syau pajba lembau syakri kumiba ardan ini dia syakri jom ki kerat jom ke nongkrem Syihaja lai spak lai punyo langka kabaga sorkar kalaman hagi samsdam syau pajba lembau yo syakri kamram jom syakri kalam pan rekod pan sampo kata kalam bah MPC agar sistem ada sesuatu tingkat. Mana bertepeda? Buat kita, benefit, buat kita. Dia kata kepada kepada sorkar India kalaman, syakir lain pun beri konsultasi, lembau untuk syakir, ban samhok, ban lehok dia kata. Ban aku kipat, datang kita katno ngangen kanom kacingku. Esok besok esok tangkai bangkong, bangkong bangkong jangka berperu peru. Banganum sekolah yang panjang, banganum sekolah yang parti, banganum sekolah yang kami bekerja kuliah. Kapal gerbat kami kipat apa yang kanom, komba kapal bisang di kapal ini. Naga mensil dengan jenis sokia, yang ihap panai, idon kam panai, pat iwat ke kemat jomble. Ubadon ke bawah halor baro, ubawat undon ke bawah undon ke bawah. Syau ngipay
haduk entah bangangin scam bangin kerba tu ipi to kemawang dikit doi na bentar jong nama tatin agak jingin long jong voice of the people party agak jingin long ke jong PPP angin scam kakat kenai terik kasih ke wapi pendek ya ke banjir yang tahu syakri mau agak kat kenai terik ngam artatin agar scam ishana scam how brave bandeng ko kajing fresh tong kajongi pan sai pan soto upai pa kay kita politics ka pengiton kam kerki upai pa unsiem ni karai ka berian tanggi ni kentin ko leisibo kalau kajing ang jangan bajongpi banyo yung mikmat kubalarkam baru orang cuma kebetulan yang ada yang kau mikmat kung kapag di kapatraman ay registry ko bahatang iterwaw epi yang bahatang hakalong dungyeng jong Dr. Ricky Jessimpan kung kurang terwa lade ban klay rajaban lak kakmat jongpi kasyong hapi benta panray kamper yong lakon marwe sawut nakita kisang sawut sang remote lakon kakliha asambli marwe kang santri kimau udah bin ulang kelim yo konya ini semangat kita program kebun aswa lagi yo yang kacing keren na inang yalang barang ba sini yang khoswai sekretari jongka sarta jinya po amaren mesti rijit ni tani manin ai yang ikin khoble ngayen man ko kumu sentur jongka PPP senang sakal panpen pau ngkong kecil sungburok yang play try bat jumi madong pelapel circle jumi bakam tame ke party jumi bangila pan pelong ni kini api di meeting di bajok kaban ngkong nanti nak ngeren bat menta ke bar hangne hadauki asau bat ai kecil sungburok kaban ngkong deyo try kan rat jumi kabar pat ngasau ban kumle ya kada masnong bakur hamtame yang orang masnong bareng rom ibang jukot ni inyo ibang syak sobhai ni kung kapati bangin pelong yang ada meeting jumi hagan ni kejangit jong ni kesu bat sakawero kejing kublai kale syak kada masnong lamin kabala lemba kebor kada masnong lamin rengkat kejing trilang kada masnong bakur ilala pan pelong yang meeting mantakasu bat kunjuru ya kinang kamu jong kapati ke bermula kan jeng keteng mereka jeng kublai kali lang sepi barok lemba kejing don ke jeng pi kalau pelong ke kapati jengi bangin penjok kini arti di meeting minta kesu pak kerpang ngaso pada kublai ye pipaka hakin sana duk menne manaran ngalai kana kublai kana pakhi ka papo ngahapan yeng menne pada kublai pipaka nama nanti sampai bak kawan sekin jengi ke bawang klaim ke baik kali klaim ke baik sa klaim ke baik sa dekan ne piawan semeeting ke jengi dek ada PPP tapi ini adalah PPP bahwa orang penjok ya Dr. Ricky Jessimpan diberi ikan jengi bahak agnai pek pinpep yang awak kejongpi dan kedonut ke pasur kedonut ke bakulut ban ai ke jinjok ke bapura yang kertong jengi pat apa kadu soal song kalau ngada ketujuh epi kong kipai ba kelawan kali meeting tapi sohaban rikendong YKK kibagi nalam cumi kelayo pan keren bagi nang kuntang kena gelempung kena kene insah kedok nur mensim ke jompi pada pun raikut banyak terelang bat kapati cumi kapati PPP kulai sibul sejalan doala ni bagi penong yang kecilan pada ada bat kunjung ke bawah boleh berpek ya ketika jaga ini Dr. Ricky Jessimpan belum menolak juga parti obat tu general secretary juga parti maka parti kita event ban semalan hari MP election bonong orangnya tay bonong simpah song jangan jaga dari hanti parlimen dan kita kami ikutnya seluangkan bagi konferensi yang doi kita kami dalam online dan makin juga ipat dan hills dan selang belakang hari berkesenjangan ada jingong cuman juga kebaikan di jilang kita pun sepak teli bangun diberi kila yo
kem jimut ya ka nongrim joka party kile I ka ta jing phang ji kom ki nongalam komno ban tepat ya ka ri ka ji komno ban khli ya ka jat ka ri ka ji komno ban onra yang ya ka burong joka jat ka ri ka ji dai namar kata hakini kidiat tayo kipat ba kila tu shadi jingalang jong ka party kipat ba ki bawan shadi jingalang jong ka party balakhat na sing voice of the people party kamni bagi wan na jing shongshit kumbalang kanto daw deputy chief minister kalong ke basko ja burong balalakap o deputy chief minister on kren ni gintin ki banyopo ya ka start jo patba upat ba o yo ya ka shampang ulas ko bagani umi mata diskoto kani kamdei kata ki shongship bayo kya kani kamdei ki shongship bayo pisa kani kamdei ki shongship bayo shongkali ai kani ki shlei kani ki shlei ka mi na ka donut ka ba kamen juki patba bagi yo iriang sahisin ya ka jigaman jong ka jagan yo ndai ko ani nama ka jikse ka jigaman ada dono ngai I baga jimi ka jong ki patba kalengari kambe ka jik shongshit ndai gari ta ka jigaman ka ba shlei ka ba mi na ka dono juki patba bagi yo I sahisin pat ya ka jigaman to ki patba kani gari ka jima ka ba kani juba kabani ko akan penpai ya o deputy chief minister jong ke chelame khalia kinongelam jugi wiki party kim don shu ikimat kim don shu ega bagian keren na mau patba hai ke dai bat MP election kila shuan lagi rensan dalam election ban keren tayo arden yo pra bagi ke PBB ni yon hami ban keren ya ka bangsa ya ka jinduk ya ka jinga shirang ban hikai yo patba shapanga ta politics lani ka sensha ka kharar ka ban ni nge kum ki nonglam bagam dei ka kam ka ba jahlia bagam dei ka kam ka ba jabo ndrei ka dei ka sanjor ka joble ka ba kentang ka ba khoi ba kam dei ka ta ka ban pinyar put kam dei ka ta ka pinthami patba kam dei kata ka pinmi patba o kaya pher na beneng shakhando katakan norim kawangi kumkin nolam jong the voice of the people party but ka norim jong kini kiwe kiseng sign berkai apa pekti yakani ka rukom dalam election jong kini kiwe ki party hagani ka kinti ka bangta layo I kumaka thong na jungki ka leibe tang kumno ban penrem ya ka voice of the people party kata ka thong ka jungki one can PPU BBP imat kamile larangan rem mga ka NPP tang larangan rem tambah kanun job ka BBP kamile larangan rem mga ka RTE tambah ka BBP ka depan rem kamile larangan job ka Kongres taman rem ka BBP kamile larangan job ka NPP taman rem ka BBP kamile taman job ka RTE panrem ka BBP kata kani ka bangi isya tek mar kana bali kani ka BBP kalau ka sopdum nama kilo I baga BBP kala ya linti bani kai yu paiba ban penshai yu paiba ban pensuthu yu paiba ban penshur yu paiba bon shim ka rai ka bate aga tia linti aga de baga senchar ka kala o kani kala pen pitar bagian ini kita pitar tengah atu absen aduh kain keren meeting ke Saint Court pak kahikai pai baban bang bisa yang pai baban bang bisa na suang ini pai bak ku pai bak pe lalu tom Namaras untuk pengadaan nurung berkat jungi pada bawi berasym pisati as kata kami semua mengajar beri kapelongi bangin dum kapelongi bangin mati ke jinsin yang saya
sopa. Kau ada puji. Kalau sama kawan ni, sekarang ya ulah sekarang dia kapak peniap beliau. Mereka kipat pak. Ini masuk tu. Lalu ubah usim dari uyai arjam lai jam. Lo kumlo kan sudah pop itu beliau tengah. Oleh pai nak kalenti, ulah pai kali dia nak kapak peniap beliau. Ulah pai kali nak kapak bom beliau. Kapak ayu kapan ni le, baru si kata apa ni yang beliau ni ka beliau kapai besar. Ni peniap kita dengan lawan ni kon dikti. But itang arsut di penduk di pensuai yang geri kapan ini kecil. Itu ni. Bagai jelah mikalnya. Kalau dia memang kejelah kepada Uspatam hari India video dia bagai jelah mikalnya. Kalau dia memang kejelah kepada Shantam hari India biletin dia bagai jelah mikalnya. Kalau dia kejelah kepada memang kalau dia memang kejelah kepada Kuntam hari India pada ini jodoh dalam kecil terkumpul jumlah. Dia namar bagi yang seluruh harga majid kami kemar usobi. Kenal dengan jid yang beriu dengan beriu dengan aisa. Kami dengan jid, kami dengan syafir. Wahai syafir ingin jam tahu, ingin jam ini yang katakan lo beriu man beriu. Silinder kecingin. Oh hari ini kendiat berai bagaimana keleng geri. Bat pensyai ipai pak. Kalau yang Allah kan rungon dia. Oh kilong kami, kiri orang pak. Kilai wan man kulai oh pak dan kulai ebok. Oh pak dan ebok. Syafir haru benda ko kipat mari dia nama kata nilak panjang haru benda klip mat ko benda lain pusan dari Islam wilayah nanti ban syabri yang ajak dulu kadang dekat abang aslo imak kala ko kanusin ngalawan ban keren meeting ame hapo yo bagur kanusin ngalale bijak ayo agi snong kita ban pinsu tu ini pak Nala ino yang seng FKGGP Nala rai menyekun yang election usnam ajalai Nama seluruh tanggung presiden Jaga seng balang Lani tanggung seng balang Ngemlah au betai ewe Nidon kam banyak bandrung Apo assembly Naga kalau Nala rai menyekun yang election Aga senam ajalai Nala election nongkrem Nala teruai yang di Hakmat kipat pak cuma nongkrem Ông chia cái nào bao lâu làm liền trong thì tao mang thằng mày kia không thằng mày bisa không nanti ngang kawai dawai no aye panel ông lu yang dengan kencing kasihnya ke joma nganam aibi kasihnya ke jopi nganam trek pansin nama ngati pakai don kata kabha kabahe pakai sorkar kalamang mama kasnem ya kawai pakai ke constituency Ajuang bala lagi MLA yang dikasih kipenan kam hak yang katakan MLA scheme lagi kam hak keempat pak udah hak manyo lagi constituency amne isu bagi hing dibentak do pelang bala lagi punya syarat hak dikasih itu oke pat babi nama katakanlah penpau yang kita bikin real pat bak udang etan ban seluruh yang katakan politik kabam aikia ke politik kabam ai pisah ke politik kabam kawaisha kawai kalilong Long si penilai election kemai dia. Long si penilai election kemai bisa. Long si penilai election teman di siapa jalan lo. Kap politik si hitung kata. Uni-uni ada penilai long ya lah. Nalaran. Agar jalan. Henry orang lalikan kiu mensyong masak no constituency ipat kelas ban one ban ud ban pan nyerap. Ban lagi kembali pinci panjang amanya balik. Balik. Syanu tu orang ni jumpi. Oh ba, lagi liwan orang ni si yang don sekretariat. Lagi liwan sekretariat yang don si pang sekretariat Delhi, Mumbai, New Delhi tu. Ba lala penslo tu iki. Ngala sedang ban penslo tu susu iki. Kumno bagi dia nang ban ji yang tahu noelam. Kumno bagi dia kamram juri noelam. Kumno bagi dia hak kaki. Ba kata kajing slow tu pat ba kalau penolong bau pat ba cuma nongkrem unrai ikut ban kershan yang haus dem ajar ngala job ajar pra bahkan ngala ya di sistem asnem om tangga politik kampat piang tre you don't come susu ya ke clean politics kamu ke sensyal kalan ke pun kabalai ke bangsa kabalai ke pilihan pun kabalai ke top ke syukur kabalai ke pintai you don't come dia kata
Dia nama kata alasang, yang kata ke Clean Politics Campaign, House of Arda Shipol. Henry, kibabun kyo ni Arden di la sohokpa. Lasi, berpupuk ke politics, syanu pilih lah, tula syukran itu, sohokpa lah, sohokpa lah. Agak politik tapi uksun ko yang dia lang jo. Nah jangan ngek kum kita kilo kau perkat. Set yang jarak yang Germany yang juga sem lang kum no tarai. Dan syam kesem, prata kesem pun. Nama kata kabang lalong dan lele UM ba uksul bu angel kini angkat. Kalau yang nanti, kalau persyang ban pensuhu, kalau yang katakan nolin, oh don't give on bargain in politics. Bila persyang, bila yang, tomam lele. If you cannot win them, join them. Lalu bila menjawab katakan nanti kau bitmu, lang no kumalang gini giwe. Ring on never. If I cannot win, I will quit. Karena ngamal menjawab ini dengan nolin kabangnya dengan sengero. Ketika kamu syakri pai ba nganu ni mencur balik pada top yo pai ba nganu ni mencur pada bangsa nganu mencur pada pentami yo pai ba oh ngelamat cue antar kaprangan ram hanging oi mak kalakut orang ke jinok mensip dengan apa itu kak maka dia sandur ke jumlah dia sandur ke jumlah kumpulan tengkai ini kiramba Dr. Ricky A.J. Singhan, Noyai Nehu, Syakri Jomre, Ubal Prepor, Ubri Ubam Don, yang kata kecil perkat Ubam Jumpa sendiri lesi, Bondrung sini dengan lumpur politics. Lai werteng iya kipor mensua, Nui Uramba, Uluan Bono Embarden, Kampak Lompi Bapinong Bandumile election show, Nanong isu je pinang desa ma. Ngapai perkat Ubri ulah tingkai, yang Dr. Baskem berbuat Ubri Weipat Unong Aitien, Jawa Parti. Uniru nong kau basta bersyukur bersyukur berbeg. Jual parti kita wear kita kot bonus no on the air. Uniru lawan orang yang badan ni dalam kam banyak nang di syakma. Kita cipun kita hengai college. Kiri orang ba kikrau perkat ki officer kita syongkat nak kam. Kiberi kita berbeg kita isi ke bangsa. Kini dia dan ringkat pani. Gidan yang katakan gunung jadi crowd perkat di pro jadi bangin sandur tumai yang negeri kami eja kerja. Mereka bagi kita balik sebut dari mereka ni ke gunung kami ter kami tai kami keren sebut kimat kuno bangin rapor assembly dan ini kita kimat oh kita kalau ni perhatikan ke voice of the people party. Kecil juga voice of the people party kami kepala don berkentok kita kiri seng parti yang plus tuhi. Lacan election tu, kami ini kisengtip, long tit apa, tawa kalian pilih syaklau lalap yutin. Oh the voice of the people party kami yutin liur. Mereka mini, lagi jing perkat kami celiu, jogi riu rampak kami dan, yang jing kiri nak minta kejat riu, barang tak kiri kami eja yang jing. Alhamdulillah, election. Kita kinong dia yang election, ki political pundit, election expert, apa ki IGK, ki parti ayu ki balan syakmat, kila bu yang BPP bahkan job tang gawe ke lani kinum job tang gawe ke bu. Dalam ada election kindik trah, ani kuno job samud, kuno. Dalam dapat election, lagi bikin job samud, kiom saya ada kat Malaysia. Klan bisa ini mereka. Yo pajak, yo ini pajak, cuma tentang sosial media apa? Kami ini upat ba unang klan, upat ba unang pai, mentali hingga ni kapolri dalam election, upat ba umi ajar sudah. Baru-baru tiko kan, yang daily election sosial media antara job BPP. Dalam ini madan mengiru pak bagi sosial media. Lasang keren, lasang ya. Oh kecilnya perkat kuno, ban ya beli kita ke YouTuber kuno begini keren persyai warden bat ngamtik ru. Kini kita keren persyai ini lapor. Kak lo ke bainang dia. Ni keren, upaya bau keren. Keren bainang, upaya bau mi. Keren bainang, upaya bau rakti. Ai ke cikgu syam.
Ngem dan kaman si bisa ban parati di pai ba. Ngem dan kaman si bisa ban upai ba ban pertapra. Nama mere upai ba i yang bagi ku dinong lam ila kren bangil pendat haini asem aga cia lenti kecil istam nama kata kau nakata kaci om bakampoi shinu sampai kanu bila pasang mentapat care upai ba beri bor singan kapai ba song shit sudah beri piwan lagi song shit ani ko bagi ba kami piwan lagi song shit kadang kecil raham kaman sir nanta care sayo arden ter sekapati dan kita pelayu tau pra marway siapa dari upat ba ni nyempat juba upat ba wala juba mbe ule ayu karena gen penjok penyu pra ani kat sama mile ipada ke on barden klanda hilang rai lupa pikwan bahasini what was right lalu video kawan upat ba sini wala dari jangan nong ba gendong jugi pra uklan ngilang rai mandar syadu pa nangai wat hangi akan ke sinong bakur akan ke yo komenta wala akan ke cakayo nrengangai balada omboro manaru nei puni ke rai mandar syam lupa jaga voice of the people party atau rati ke rai mandar syam Mangkersya kani kalau pindu tia kani kalau piling ya kini kinayam kilai keren rumah kat uti putih sim besar keren meeting hapo yo jata ini la syukur ni kami pra hau pra kami nak koyang hau pra beli usia putih sim besar oh lasko pada dalam hajam nonton jai dia lasko menung balai apa upat ba ulas tu pinia balai ayu mak dengan deh upat ba ulas tu kamen toy pinia orang balai upat ba ujuba yang kita gijing keren yang gijing bentami gitu bila ada hikai dia upat ba bila ada penyelongi upat ba upat ba ubit ubengilaman pendek voice of the people party kami banten shy ya upat ba kanong rin ko ji imat ji kita ya ka jinduk ya ka bomsap ya ka jing shinyang ya ka jing hab arsap jong ka jela ka thong dalam bagin kentiu ya ka jela ka ji bagin pelong ya ka jela mikalia ka jela ka ba roy ka ba ruspa ka ba shonso ka ba shyan ka ba yekiu nanti kinong shong voice of the people party kam tua bayang spa kabang play ulang kerku yang ni ri ke e yang ji bagan le tang roi ka longi akan ni ri kasi ni tua bayang spa kabang play ulang kerku dei beli bentalang beginung shong akan ni ri ka e yang ji ni tip don ni longi akan ni kasi kibala manti yang shong pakur burak koi dan si bunung kilongi dibentuk di bangkot bor manti tang lingkop kendo bagian snaye yempa yang apa pun kata ko kipat ba upat ba utip nata badai di noram jong voice of the people party kiba kuat shisha ban kentiu ni upat ba kiba kuat shisha ban penchan ni upat ba kiba kuat shisha ban yada yang upat ba andre yempa yo yang kata kala oh kabas pala yang kita gendong dalam nang keren rumah di putih mustari mak Jangan deh. Karena yang utawa ada ikat pendiri yang ulasnya surat kan terli, sekolah kan terli. Ubah ada di sorkan sih. Ladang ada di sorkan mengkam membatahi mensyukuni pada matib. Kita sedang menpentami upaya. Balai nama kami pakai latih pula. Kata latih ke jiu pula. Balai
isgo tu kalau pat bahi ulong kumbalong menta tikna baka voice of the people party kan John Buram yang ke MP election tikna katani but you bangada ka VPP ka job yang ke MP election kam dai tang ke job yang ke MP election mereka dek jinjat yo will mau jam shopping in poi yang ke senam ka ba ni kun ke MLA election bagaimana ai ke jingkala katani Kiri, bagaimana MP election kalau tangga jing pendat yang wayu mau jam, agak jingat nanti bagaimana yat buat syak election MDC, syak election MLA, bagaimana kurup yang kebor sinsya, bagi kita pala naga VPP, kayo panpat tu lakam juga sinsya kakara, kan pe yang kapamsa, kan pe yang jingduk, kan pe yang jinglek siang kemat, wat ada minta kisdang ban keren kok, kisdang ban ong. Kau tahu bahagia daulat dan pinsisha para bangsa nak keluar bagi Syuki kubu MLA. Mendai tang mengi ke VPP ke bawah baka MDA ke bangsa. Amit Shah ruang baka MDA ke sarkar MDA. Hari ke sarkar ke bangsa tam. Hari India yo Amit Shah kimut sahab. Mendai yo bahagia jom pinsisha. Amkwa kalau Deputy Chief Minister Reyes Kuala Lumpur. Ayla ini pensinya ke jalan negara ingin semat nanti di kampung sah. Nama kata lau, ya ini ya dekat baka voice of the people part. Pensam yang jimat ini berkah. Kenal, mau pathan atau ini, ya itu mana video leader NPP, semua. Sibit lapoi si cipsi bisa kita nene bani. Ram lesu. Balai orang kita nama terkin sampai kita ada lupa diberi cuti. Pek elo lidah, elo bau kampun, pun pek pada ini snap like tidak mana. Tapi sah sibit kalaman poi ni. Ya Allah belum tu kena mana kali kalau pula kalau Iwan Hamalong Angtipo Nompo constituency Iwan belum cilang kini kita ngelam gigi kau iba don't way unong ngelam jongki sama jongka NPYF kai youth wing juga NPP ulah kau kan punya sok no bani tinggi ngim jumlian ada siapa penruk beliau dengan jengang pak ba tenang ulah kau pala ulah syong hamni ete yang tuang yang supiang buruk dulu agak tak jengang pak ba tinggi auto mau kerpat penyeng pengen hilang kok kau nak ikut mana ladak la rindur la saya lami ba menang sudah meeting anak ikut dengan yang kuno kayak ada apa perlu menong kita la yang hani la orang berlarung maka kenal yang sekarang pathan begini gini apabila yo lebih menta apabila yo lebih menta lila juga NPP NPP kita ngelatran nah betul pathan ayo kita telah James Cam bagi penklaim yang parti ke sini yo nimdei tolong oh sibit pat serong teh kumno keren tu ni James Cam kenal sintu yo palba kan klaim ba merish kenal tangkawai kublai sibu dan pon bisa tamak bot hau pra James Cam lawan MDC election hau pra one election hau pra Yenpe bakshisha ini kentiulang kublai shibune kebetulan sekarang kublai shibune ya ini ramai dalam penpau mat jauhi ngayam tip benar kelima ya ini bagi minta apa daya keren ya sedikit keren beliau ramai obrolan baru kisah kublai shibun yang banget nani syahmat banget nani syahmat kiwe kinogersan kiwe ke parti lu nar ngaju om day tang gitu kiba kersan yang BPP kiba ejat dulu dan sibun kiba ejat dulu kiba nak NPP dan sibun kiba ejat dulu kiba nak Kongres dan sibun kiba ejat dulu kiba nak UDP mereka so bakata sekti try kapiang hi kan pay hinong kau pai ba namar kata bila ikan ni lamang tu
walo sa BBB. Datang BBB ka babak ka tin. Datang BBB ka yeng nam ta ki pa bakata ka ji sha ka pau. Shina kumashay ka si QSAM. The correction yung long showman keren negotiation policy yung hit majat dan ribbon ba. Dan pilipat yung nila sinong idon tangan ni idon tang sangut nilala at pinkongo yung kasorka kung ginagalam magasorka ka mantau yung expert committee aspa apoy kita kinusiyat LA no kutu kinusiyat jama no kecil kecil ringan ke jadriu kan kenal yang aspa apoy kita iba kung ginagalam yung BDP nila syakkan nam taga dawa di pun sama di matalik masuk masyarakat asfal kita lantai bilang kecil kucing kawasam lantai kecil sekolah ini ikut sama kita yang kita lihat kami kayak kami aja lagi di sidon di sama yang ai bahatan ani kumlo ketua kampulit kabalat lah aja ni ye yo kaju siap pergi di garo olah dan demo dia pilih maka ju ni yo syu nak cara mudah-mudahan apa dia tisu bagi hak kadai balong kakung ke tempat ko kipat ka amar kata tau ini om mungkin lagi indon kam hidup mana tu lagi kumlo bagi surat kumlo bagi tur oh kini kinong alam ji kisah tenro kisah nyap di pulit balik bagi geng bagi tur balik persya yang kata bangsa ini kaji sencha don bagi isi bilai bagi jom ke Abu Nasir kira yang mengkira kurang syikur Abu Salah tingkah nakakali ke membuat rasinda jom ketua kekenhon tingkali oleh uji minister juga pada election ini kita berpisah kadang jumlah teman balik kita kali ke dalam rasinda bak uji minister balik nang sekata kelenci Pakla daga daily, bauta utrai juga kali lagi madon daga kali, udai uta ubalayo, ya kecil sebun nak dengan sorkar, lagi jam, uba penting kata ke assembly tu maong, ubala tribali kat ubala hak tu udum tu klipun, dan kam mantok kita, kali ke bangsa tersyukur. Yo kali tu kan hak kaju ni, maka darah aku kipat tak. Yenrat ya kan ini, bak kenal, ni nilai, bak kensyai, yang kipat tak. Baru si kata, apa nilai, yang kipat tak kim jisur pun dengan orang itu. Kipat tak, don jisur sini, apa ni nilai, kipat tak, kau operasi banyak, tambah, pun jumlah bani, masak siaran, begitu you iwan ini. Ndai kipat ka may kelas kang sur nila pensyai ki naman poros kata menipek kipat ka kimsko ko yan di kilo ki kipat ka kimsko begitu kindon bol di ma thau puthe mayem ni em magari sensha pat ba mangi pat ba ni sensha ajat priyo pasi kalama yang sensha pat ba nadu dai kulong kuma na kata raw melong sosotamo kuno usim kampera dei umau ya himakit urip uklau tiga kawangi kuat ya bini pat ba tongi dia nang nismat ngenton dia kata mensim ka basyra am ka mensim ka bakhopo kai ka mensim ka basyra mensim ka basyra ka turban ka thom kijing pinwit jing pishni jing pihoy nang jur ka sasok ka ta kanang dom panpoy sa katong ka ta kanang skul yin ya ka mensim ka basyra nang nismat